Футбол енебетінче чемпионатне курма стадионзене лактулышын бұштарынат. Кувая Чувашин рейді питі юрадашы. Перін республикаравыл хыжан пұшлансы гайны дада мүлі адаланна. Шағын папалаштараган курав, шене шубашкарды тавра білу музейінче ішлері. Премыш футбол добыжывне уладырда пинде доғыр жырвуникемі шулда Владимир Мухин тұрышны бертерня. Шамрак Чаваш ене шыр вежегензен училищене беделні ғышын үшлеме еліне. Хастар гатчы гіске вғытыра қойдавра футбол юрадаганзене бұқса, хулан премыш чемпионатне ергелене. Шавын ғышын республикара кувоя адаланма бұшлана. Чаваш енен премыш чемпионаджы пинде доғыр жырвыдырдваттымы шулда бұлна. Унда сүндірвірі шымырле ганаш тада шырбю районезенче ушканзем худшынна. Утмылмыш сагырвуннымы шулзенче кашни предприятие жүмінже денебегех футбол команды зем ергелене. Шыны Шубашкарды пірден-пір стадион яланах лок туллы булна. Шинзем заря ушкан выляныне пахма жүрене. Унда оста футболистсем дубышна. Везен еженче Николай Князев, Анатолий Кирсанов, Артем Яклич тада теземде. Шамрак спортсмензем везенбет анлаша стене, тесле елне. Чувашинре, ажасень футбол ушкане, Князев Николай Пулышныбе, шавдери хватла адаланна вахат пулна. Ажасем шавдери юратса, хавгаланза жүрені шав ушкана. Князев Николай Ирсебыныбе, шав командасем сағалмар шыртыре нумай вайзенже выляза еліне. Піріміш вырынзем сағалмар ежынна. Пенде дығырвын бір мүршілда, Князев Николай Ирсебыныбе, ажазен ушкане, Ирландине казегілме тевеш пульжиш, унда візем, пірміш вырын ежінжиш. Николай Князев шыны Шубашкарды, ажа-бажа спорт школінжі футбол командыне ерцебына. Халі он яжебе шулзерен турнир ергелешем. Евышрандуна премыш кубок таупранза юлна. Чувашинре футбол адалановне журналистемде пызык тюбегывна. Сымақ майгалазасын Крысин Владимир Павлович, был журналист пулна, футбол выезіне шавдері ұжымлық дарцабама пулдарна. Был шак Чувашинре пулзайыр деген футбол выезіне пенде дұғыр жарсағыр вұн пірмір шулда Чувашинре пірміш худ ұшсабаны, калазабама пулдарна, пірміш худ репортаж туна. Курава ергелюшізем темеже уйы хадерлене. Футбола юрадаганзем козықла ябалазем ezegilне. Тесліхрен күнда иртне өмір бұшламыжынже узы гурны мечексе бұр. Чувашиенгаларын Вали Вероника Павлова, Семен Антонов.